argumenta bolj. Pride tip do mene, pa mi pokaže sliko od Kirša, pa reče, tak bi rad to narediti za 2 meseca. Človek, okej, sem da priča, ampak nisem Copperfield. A se ti zavedaš, da je tip 5 let ril po pesku, popuščal v Afganistanu, pa je iskal tega Osama bin Ladna? Koliko to moraš biti kondicijsko pripravljen? Vejte, moramo vedeti eno stvar, da je 2krat na teden po pol urce, majhen pošetkat, pa malo po Facebooku pogledati, je premalo za tako postavo. Saj ni problema, da se imeti tako postavo, ampak bo treba saj ne 4krat, 5krat na teden resen trening narediti, pa plus 2 meseca je res premalo za to. Pa še to, če pihneš cukor dol s krofa, to ni dieta.